Nalazimo se na parcelama Galenike fitofarmacije. U toku je operacija završna pšenice, odnosno žetva pšenice. Konkretno ovo je parcela od 65 hektara gdje je posejana sorta Avenue. Blagovremenom setvom, pripremom zemljišta, punom agrotehničkim merama možemo da kažemo da u ovom trenutku su prinosi jako dobri, da se kreće oko 9 tona po hektaru i nadamo se da će do kraja žetve na još oko 250 hektara ti prinosi ostati na istom nivou. Kao što sam već rekao, ovdje su primjene pune agrotehničke mere koje zahteva pšenica. Korišćene su zaštite preparatima Galenike fitofarmacije, znači 2 fungicide tretmana, 1 tretman protiv divljeg ovsa koji u ovom delu Donjeg Srema, pogotovo Bečmen i Surčin, postaje sve veći problem, gdje je preparat Pampas u potpunosti rešio taj korov. Rađena sa novim preparatom Galenike fitofarmacije protiv širokolisnih korova Ceresom. Određene su 2 prihrane azotom u februaru i krajem marta meseca.